khona ukungena ecathulweni esigcoyo lomndeni wakashabangu namuhla ukena dieteng tse aperweng ke ba ha Shabangu kodwa ngizongena kuyo ngezwi lenkosi ukena ho tsona ka lentswe la morena ngoba nali iva liphakeme emndenini wakashabangu liphame motseng wa Shabangu iva liphakeme emndenini wakashabangu miutlwa ngoba nali liva seliphakeme manje emndenini miutlwa so phahame ha Shabangu mhlambe umndeni uyazibuza why ke mo ba tseba hore le baka kungani leva liphakame kithi hore na miutlwa iphahame ho rona fela ngoba leliva mndeni liphakemekile ngoba leliva lacola bekwa phahame miutlwa ona hobane o ile a bewa ngaphathi bamasikhuluma siya lapha ha re bua re amane wasekorinte ba Korinte lesibili abobedi siya lapha ku12 re ya ko 12 sivula incwadi sivula u7 ya bule 7 re ya ko 10 le ncwadi ikhuluma ngolo ngeva libua ka miutlwa iva uPaulo athi leva laphakama kuye miutlwa phahame ho yena wakhuleka wathi leva libuya laphi miutlwa ona o tswa kae uthi basekhulekile ore sa rapetse uNkulunkulu wamphendula karabo ya tla ho morena wathi leva eliphakama kuwe phama wena liphakamiswa yimi phamiswa ke ngoba nna mina kuwe wena nna ophilayo ho wena ya phila leva likaSathane ngiliphakamisa sina le mutlwa wa diabolo o phamang ho wena amen bazalwane amen bazalwane ithi le ndoda uPaulo ore monna Paulos kulapho yabona khona ke mo a boneng uthi teng ungani kunaleliva gore ho na le mutlwa ona ngoba leliva eliphakamiswa uNkulunkulu phamisitswe ke morena ileliva esengasibe kuthakathi ke mutlwa ono re tsa re fokole uNkulunkulu mayemphendula uthi ha mo araba ngiphakamiswe leliva ukuze wena ungazi hore wena o ska tsi namuhla nami abandla angene Mathaibo wakaChabangu ifirstborn yala ekhaya la kuvele khona inhlekelele engayazi qale kwashona ubhuti wami nge1 kaJanuary sibuya kuDisemba imali ngekho then we accepted ngememorial service yakhe nge8 Thursday baba washumayela enkonzweni yabomama makaqeda wa collapse kus affectile siwumndeni kakhulu futhi more especially since sibuya kuDisemba imali zingekho kodwa ke ubaba ngizomkhumbula ngoba beka ubaba wesizwe Archbishop weSilikan Sesich ngizomkhumbula ngemfundiso zakhe eziningi zasenkonzweni neBhayibheli usiphiwe ngimkhumbula ngokuthula ehlabelela ubhuti wami noma ngabe bekabheminya ube kodwa bekahlabelela ngizobakhumbula nje